Tapekuãheporãite kombo'ehávo kotýpe. Peimeháguive hi'ã chéve peg̃uahẽporã ko'ápe ha ikatu hag̃uáicha oñondive ñaikumby umi mbo'epy aguerúa peẽme ko árape. Hi'ã chevehína ñañepyrũ mbogue ko ñanembo'epy ha'etévavoi hína mbo'epy hekopegua'ỹva. Mba'ekuéra ojejapóva hekopegua'ỹ. Umíva rehe ñañemoarandúta hína ko árape. Ha iporã avei upéva ñañepyrũ mbove hajépa ñanemandu'ami oĩha hína ko ñande róga guasu ha'éva hína pe ñane ambiente pe ñande jaikohápe haje. Ha iporã ha jahechakuaa pe ñande róga guasu oikotevẽ ha avei hajépa ñande ñamopotĩ ñambojegua ha jajepy'apy hese pévango ha'e opavave mba'e ha upémarõ oikotevẽ ñanderehe hajépa ha upévagui ko árape agueru hína peẽme kóako marandu hajépa ñañangarekova'erã ha ñanderekoháre ha jaipuruva'erã pe ytyryru ikatu jaipuru ñande rógape ñanembo'ehaópe ñanembo'ehao kotýpe ikatu avei jaipuru ñane mba'apohápe japoi hag̃ua jahávo upépe umi yty hajépa ikatuva'erã ñamombo ha ikatuva'erã ai yty jaipurujey oĩ opaichagua upéicharamo iporãiterei hína ñanemandu'a ha jajapo hajépa ñamoporãve hag̃ua pe ñande róga guasu pe ñanderekoha ha'éva hína pe ñane ambiente ha upeva'erã iporãiterei jaipurúvo pe ytyryru castellanope ha'éva hína basurero ha péicha ñamoñepyrũ jahávo ko ñande mbo'epy ha'éva peẽme hína ko árape ñañemoarandúta ha guaraníme hína umi ñe'ẽ ha'éva hína hekopegua'ỹ mba'e hína upéva España ñe'ẽme vocablos o términos ilícitos hajépa peẽ peikuaa hína oĩha ha jahechámakuri ambue mbo'epýpe hajépa oĩha hína umi ñe'ẽ ha'éva hekopegua que son de acciones lícitas ha ko árape jahecháta hína umi hekopegua'ỹ que son de acciones ilícitas vendrían a ser lo contrario de la acción lícita. Ha guaraníme he'i hína ñandéve pe ñande código civilpe hekopegua'ỹ oiko pe tekove oñangetárõ mba'e rehe oikuaa ivaiha ha ojapónte avei mba'e he'ise upéva que la persona o el individuo hace un análisis profundo, se da cuenta de que el hecho está mal o es incorrecto y a sabiendas lo hace igualmente. Upéva ha'ehína ñandéve hajépa pe definición ome'ẽva hína pe ñande código civil la acción ilícita pe ko'ápe ikuaa porãiteivoi ha pe hesa'ỹjo hajépa pe nembo'eharakuérandi. Ha upéicha jaguereko hína hajépa oje'ehápe hekopegua'ỹ oiko tembipota añete oĩgui ha tekove ojapo mba'e oĩvaíva terandohóiva umi tekorã ojehaíva ley ryepýpe upéva he'ise hína España ñe'ẽme que realiza un acto voluntario y se alza contra una prohibición legal. Se desarrolla entonces una conducta que omite la realización de un mandato legal, va en contra de lo que está escrito en las leyes. Upéva ha'ehína pehekopegua'ỹva, ha'ehína avei umi katu aja'e mba'ekuéra oĩvaíva. Ápe agueru peẽme hína tembiecharã ñe'ẽ hajépa jaguereko juka mba'éva upéva ha'ehína matar. Upéva hína peteĩ mba'e oĩvaíva hajépa hekopegua'ỹ vocablo ilícito de acción ilícita ya eso pe ahí en España ñe'ẽme
Mondá. Upéva he'ise hína robar. Upéi jaguereko rairõ. Rairõ mba'e he'ise hína violar. Upéi jaguereko hína mbyai. Mba'e he'ise mbyai. Mbyai he'ise hína destruir algo, hacer un desastre, armar una situación no habitual, ¿verdad? Haupei oihina PA. Mba'e PA quiere decir despojar, quiere decir sacar algo. Entonces son algunos vocablos que demuestran acciones ilícitas, cosas que se pueden hacer y que van en contra de la ley. Ya evajina guaranime hekopewa uva. Oye, yapoba, de acción ilícita. Sabemos que la condición para que se pueda considerar una acción ilícita es de que es un acto voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Que se hace teniendo en cuenta de que la persona reflexiona y sabiendo que matar está mal, o que robar está mal, o que violar está mal, entonces de igual manera lo hace. Oikua pora ayepa pe yuka, pe ñemondá, pe ñerairõ, pe ñembyai, pe jepe'a oĩvaiha ha ojaponte avei ha oho hína ajepa pe ndohói hína pe ley he'ívare. Upéva ha'e hína umi hekopegua'ỹ ajepa. Ha péicha jareko ápe mba'éichapa ikatu jaipuru hína ajepa peteĩ ha ipyvóme umi ñe'ẽ jahechámava'ekue ko'ápe ajepa juka, monda, rairõ, mbyai, pe'a, ko'ã jaipurúta hína peteĩ haipyvóme. Haipyvõ ha'e hína peteĩ párrafo. Jaipurúta upépe ndajaipurumo'ãvéima ko oĩháicha ápe, ndaja'emo'ãvéima juka. Jaipurútama hína como verbo conjugado. Como la realización, ya ndaja'evéima hína monda, ikatuma ja'e imonda o omonda. Vamos a usar ya conjugado. Hapéicha jahecha ápe peteĩ haipyvõ he'i hína. Peteĩ ava og̃uahẽ kotávape ha ojapo sarambi. Ña selva rógape ombyai okẽ ha oike. Orairõ kuñataĩ Juanitape. Omonda pirapire oĩva'ekue upépe ha ohokuetévo ojukápe jagua ha oipe'a opa mba'e ikatúva chuvikuéra. Entonces, de esta manera utilizamos en este párrafo los vocablos ilícitos como desastre, por ejemplo, que es sarambí, destruir, que es ombyai, rairõ, que es orairõ, que es violar, ¿verdad? Mondá, que es omondá. Entonces ya realizó la acción, ¿verdad? Yuká, que es oyuká, sacar o despojar, oipe'a. Entonces de esa manera tenemos 6 vocablos ilícitos que utilizamos en esto, ¿verdad? Peteĩ ava og̃uahẽ kotávape ha ojapo sarambi ña selva rógape. Un individuo, una persona llegó a la ciudad y hizo un desastre en la casa de doña Selva. Ombyai okẽ ha oike. Entonces descompuso, o podemos decir también destruyó la casa y entró. Orairõ kuñataĩ Juanitape. Entonces violó a la señorita Juanita. Omonda pirapire oĩva'ekue upépe. Robó dinero que había en ese lugar. Ha ohokuetévo ojukápe jagua. Y ya al marcharse mató al perro. Ha oipe'a opa mba'e ikatúva chuvikuéra. Y los despojó o le sacó todo lo que pudo. Upéicha hína ajepa jahecha mba'éichapa ikatu jaipuru ko'ã ñe'ẽ hekopegua'ỹva guaraníme. Ha péicha ikatu jaipuru hína umi ñe'ẽnguéra mba'ekuéra
ojejapóva ha jépa hekópe g̃ua'ỹ. Péako mbo'epy ha jépa ndahesakaporãirõ peẽme ikatuhína peẽpe hai chépe fórope ha peporandu upépe ha jépa ha ikatu upépe mbohovái peẽme peikuaaséva ha ñeñomongeta upépe avei ambue participantekuérandi ikatu hag̃uáicha peporandu pehóvo mba'e nahesakaporãiva. Ha ndahaséi ko árape ha jépa chemandu'ajey mboyve peẽme ha jépa ñeñangareko hag̃ua pe ñande rekoháre ha jépa ani hag̃ua ñamongy'áti ha jépa ñande róga korapy ha avei umi ysyry porã jaguerekóva ñañeha'ã ha jépa jaipuru ytyryru ha upéicha ñañangareko hag̃ua jahávo ha jépa pe ñande rekoháre umívango ha jépa mba'e inimportantetereíva ñandéve g̃uarã ha ñane arandúramo avei jahechaukava'erã upépe ñañangarekova'erã avei ñande rekoháre tapeime porãite ha aha'ãrõ taporandu ikatúva peguereko chéve g̃uarã fórope aguyje peẽme pe cherenduhaguére ha tapeime porãite peñangarekóke penderóga jerérehe ha peipuru ytyryru.